Pozdrav svima, u ovom tutorialu ću vam pokazati kako da napravite vašu prvu Android aplikaciju. Dakle, svi znate šta je Android. Android je Googleov operativni sistem koji je zastupljen na mobilnim telefonima i na tabletima i mnogim drugim uređajima. Dakle, prvo što nam je potrebno za vaš računar da bi pravio Android aplikacije je JDK. JDK je skraćenica od Java Development Kit. To je jedna Java biblioteka koja će biti korišćena od strane drugog programa koji će praviti te Android aplikacije. Dakle, kliknemo ovdje, onda kliknemo na Accept License i onda ovdje izaberete koji imate vi, dakle verovatno Windows x86 ili ti 32-bitni Windows ili Windows x64 ili ti 64-bitni Windows. I onda ovdje skinete. Kada ste to uradili, ajde ovako ćemo da skinemo. Ok, save. Kada se to skine, samo pokrenete, kliknete par next, znači najjednostavnija instalacija. Zatim odete na developer.android.com, zatim kliknete develop, zatim tools i onda ovdje će vam iskočiti, odnosno get the Android SDK. SDK je skraćenica od Software Development Kit, odnosno praktično u našem grubom prevodu program, odnosno software za razvijanje Android aplikacije. Kliknete ovo veliko Download Eclipse ADT, čekirate ovdje, izaberete koji ćete Windows i kliknite Download. Ja sam već skinuo. Dakle, evo ga ovdje, neću ponovo da skidam. Ok. I sada kada pokrenemo, dakle Android, sada kada smo skinuli ovo, ekstraktujte ga i uđite u Eclipse folder i zatim Eclipse. I sada pre nego što napravimo Android aplikaciju, mi ćemo da pokrenemo SDK Manager. SDK je skraćenica od Software Development Kit. Znači ovdje su izlistane sve alatke koje nam pomažu da razvijemo ovu Android aplikaciju. Dakle, pored ovog 4.4v, to je znači neka verzija Androida za Wear, odnosno za one satove, ukoliko ste upoznati s njima. Mi ćemo još nešto skinuti, dakle skinut ćemo i sljedeće stvari. 4.4.2 verzija Androida, odnosno najnovija verzija. Dakle, zatim ovo dvoje, ove sistemske slike koje će nam biti vrlo potrebne u daljem delu tutoriala. Ovo Glass Development Kit, ovo nam ne treba ukoliko razvijate već ove aplikacije za Google naočare. I Sources for Android SDK, to nam nije potrebno. I sada ćemo kliknuti na Install. App license, naravno moramo prihvatiti licencu i kliknuti install. I sada ovdje se pokreće download, ja ću nastaviti tutorial kad se skine. Kao što vidite, instalirali smo sistemske slike za Android 4.4.2 verziju, što će nam trebati u daljem delu tutoriala, odnosno u delu koji predstoji. Dakle, da bi napravili Android aplikaciju, idemo File New, Android Application Project, stavimo Application Name Tutorial, Project Name isto tutorial i ovdje Package Name, to je jedinstveno ime za Google Play prodavnicu,
odnosno kako će se prikazivati. I sada ovdje obično kad se prave za sajtove neke ide, to ime ide obrnuta adresa, dakle u slučaju ML tutoriala, dakle com.mltutoriali i onda stavimo nešto, na primjer Android. I sada minimum required SDK je najstarija verzija Androida koja će pokretati. Stavit ćemo ovdje Android 4.0. Zatim Target SDK je verzija Androida za koju pravimo ovu aplikaciju, znači to je Android 4.4. I sada ovo je na kojoj će se verziji pokretati. Da nismo malo pre instalirali one sistemske slike za Android 4.4.2, ovdje nam se ne bi prikazao ovaj Android 4.4 KitKat. Ovo je posebna verzija Androida za Android satove. Dakle, izabrat ćemo ovu koja nije za satove i kliknut ćemo Next. Sada ovdje ćemo da ostavimo čekirano ovo Create Custom Launcher Icon. Create Activity, odnosno pravimo aktivnost, novu aktivnost i to ćemo ostaviti čekirano. I Create Project in Workspace, dakle u Workspace-u koji ste definisali pri pokretanju Eclipse-a će vam se pojaviti ova Android aplikacija. Dakle, pošto smo ovo ostavili čekirano, pojavit će se ovaj ovdje prozor. Dakle, za ovu ikonicu, evo ovdje možete da vidite kako se prikazuje različitim rezolucijama ikonica vaše Android aplikacije. Dakle, ovdje možete da izaberete vašu ikonicu, možete da izaberete clip art i možete da ukucate tekst i da taj tekst izmenite. Mi ćemo staviti impact ovako ovdje, ok, i stavit ćemo tu skraćeno tutorial. I sad možete da stavite ovo skaliranje, na primjer crop and center, stavit ćemo center, zatim oblik, non, kvadrat i krug. Ukoliko izaberete kvadrat i krug, onda ovo ovdje polje background color ima uticaja. Ajde, izabrat ćemo na primjer circle, krug, i stavit ćemo ovdje na primjer neku žutu boju. Ok. I kliknemo Next. Zatim, pošto smo ostavili čekirano Create Activity na prethodna dva u ovom prozoru praktično, ovdje pošto smo ostavili Create Activity, pojavit će se i ovaj prozor koji će da nam dozvoli da izaberemo interfejs koji će se pojaviti na početku pri pokretanju Android aplikacije. Dakle, mi ćemo staviti blank activity, ali možete da izaberete i neki drugi activity, na primjer ovaj full screen activity se koristi za igrice. Dakle, blank activity, kliknete Next i ovdje ukucate ime, na primjer početna stranica, na primjer početno. I ovdje ćete definisati ime ove početne aktivnosti u Android aplikaciji, odnosno aktivnosti koja se izvršava kad se pokreće aplikacija. Ali ovako ćemo upisivati u kodu, dakle activity. Ajde da ostavimo ovdje main i kliknemo finish. Sačekate malo da se učita sve. I evo, znači dobili smo skicu kako nam izgleda ova aplikacija.
Sada ćemo napraviti Android Virtual Device, odnosno virtualni uređaj koji će se nalaziti na vašem računaru i koji će testirati vašu aplikaciju. Dakle, možete kliknuti na ovu ikonicu ili možete ići na Windows Android Virtual Device Manager. I sada kada kliknemo na Create i sada unosimo ime, na primjer test 1 device. Sada ovdje možete da birate razne uređaje, napravite više, na primjer više ovih virtualnih uređaja za više rezolucija na koje hoćete da testirate. Pošto rezolucije na Android uređajima variraju od 240x320 do čak od 2560x1600. Mi ćemo staviti, na primjer, ovu rezoluciju na ovom ovdje telefonu, dakle 320x480. I sada ovdje, da nismo uradili ono sa SDK-om, odnosno da nismo instalirali System Image, odnosno System Image za Android 4.4.2, ne bi nam ovdje bilo ponuđeno. Uglavnom možete da napravite još uređaj koji će pokretati neku drugu verziju Androida. Obično se stavlja najstarija verzija Androida da testira tu aplikaciju koju vi želite. U ovom slučaju da smo mi sad izabrali u SDK-u verziju 4.0 i onda bi ovdje izabrali verziju 4.0 i onda bi testirali u toj verziji kako radi ta aplikacija. Međutim, mi ćemo ostaviti 4.4.2 verziju Androida. Zatim ovdje, onda smo u SDK menadžeru imali da izabiremo ARM ili Intel, to je procesor kao što vidite CPU. Mi ćemo izabrati Intel, skin stavimo no skin, kamera nam ne treba i stavit ćemo RAM 768 pošto je to maksimum za Windows operativne sisteme, odnosno ajde da ukucam 1024, odmah će se pojaviti ovo ovdje da će možda crashovati uređaj ukoliko pokrenemo sa više od 768 MB RAM. Pardon, nisam htio enter da stisnem. 768. Ok, nismo selektovali device, dakle ovaj smo stavili. No skin i kliknemo OK. I sada kada hoćemo da testiramo, mi ćemo kliknuti na tutorial i kliknut ćemo ovdje run tutorial. I on će se pokrenuti, morat ćemo da sačekamo malo duže. I evo ga, znači pokrenuli smo Android. Obično prvi put ćete, kada pokrećete virtualni uređaj, treba ćete da čekate malo duže. Evo sada će se pokrenuti aplikacija. Znači evo. I evo je, to je ta aplikacija. Kada pokrenete ne morate da gasite, ako hoćete da napravite, evo ja ću sad samo izmeniti, sad ću samo izmeniti tekst, znači i evo ga, znači pokrenuli smo. To bi bilo to za ovaj prvi tutorial.
Androidu.